Ebigambo mu district ya Kamwenge omukiiko rutebeekanisibwa b'ekitongole kya Water for People ekigendererwa ky'okutema empenda okuba kubasa kussa obuheereza bw'amaizi omu bantu. Waishanga mu environment otine amaizi we are ready to be doomed. Obwahata obuheereza bw'amaizi omu byaro nangwa na district egi bwemerire aha bicweka 75 ahari 100 kandi omukuru w'entebe ya 5 nagira ko amagombora mingi nigaza kutunga amaizi ga tapu ahayihanangiriza abebembezi okwetantara okutaza nayikondo omu myanya egiri kuhika amaizi ga tapu. Hariho amagombora ago barikurugamu agari kuja kutunga amaizi ga pipe to water system. When amagombora ago bakansalazi tubashemerere kugambira abantu ngo bashabe za nayikondo. Igombora rya Busiriba tubere turi water stress tina mizi kumara ubwire winji kumara kire kalingwa munonga mwenu ninsima kugira ngo babaze consideringa Busiriba kureba ngo batwarayo amizi kiza ngo program egi neza kuyamba so far aho byaro 29 bikwenda kutunga amizi mu financial egi. Grace Kanweri omujwekirwa wa Water for People nagira ngo ekinkiza kuretera abebembezi aba bayongera hakutungura ebyobuyonjo no kussa obuheereza omu bantu ogu barikurabira omu nkiiko zaabo. Kintu kiri kikuru obuhakwija ebintu ebikwatagaine n'obuyonjo kanso harulengo rwa ha district na kanso ezindi eziri nkezo harulengo orwa sub county bantu bakuru muno ekyokubanza ne baba nabanihirwa rundi gavumenti ya Uganda neba nebanihira kuba kintu ekyokururaho rundi bantu bali ekyokururaho. Gashaka Anthony Twini.